Omodete batenge bonsi. Batenge bonsi. Oye gotanga na tomotigere gaba na masomi. Bari bagoteba gaba na masomi tutamu. Aya. Tande bana baba. Na omokonduserio yo moyo mojita kaisa togera basani na bange. DJ. Ligera libuya. Watero wewe. Ayo. DJ. Beka Simba. Tuendelee. Weki goteba Simba mwateba nestima Simba. Noro rio koria. Oyaba ogo saria. Daga tamonte abi onye ga koria makoro yogo sabo. Ada betiabu. Aba ogo saria. Aba Akia katikura mwango kaba nango chare tukole gento. Aba ogo saria. Bate bide baburu. Ingi. Usanata kandu sio mwana. Aba ogo saria. Yaru ntage to yama. Atalekero abo kame ubwari yanyasi ni tuchechio koboko. Abo kame ubwari yanya. Finally me party together. Ya gara baka mundu siria yomo. Oyaba ogo saria. Asante sana baba batebire. Sukabia mano sana. Aba ogo saria. Beka monte abigo saru ogo sabo. Aru bari bago te aru abo kobo koigoro. Bari bago te babo kobo koigoro. Paru roso. Patigare babi. Ya sai uri gente ko mwana yo no kurigari. Onye warandia nani. Wandia nani rio mwana ne Bonchari. Owe, erigese maiki ko kwanel. Na te wana ngwa kamuri chikura buya. Aya, DJ. Agenda ngo bekango mambo Simba nestima. Mwana ne kwero. Ero onye no motora ku. Simba ne mamba, Simba ne taye kumulika. Adijariga! Hapa Bonchari itakubali nilingia kwa kitanda. DJ, wata sana. Wata bone kura, wikeri Simba, tutam. Simba ne stima. DJ! Tuendelee! Tari waga tela Simba nestima kama koigare virriato. Wano, tigata tebeiga. Oyo Simba, no yo mbari bako mapinga tatebe na shasha. Wano akachikura rero chitabe chire Bonchari. Wato keranga ganta kwabu arabu to akachikura to kore kuruo. DJ. Simba nestima. Chira nene nestima. Simba nestima. Baba na no muyamba tebe. Simba nestima. Ero programa paka 2032. Simba nestima. Oyo iguta kwati boniti. Simba nestima. Baba ayeti kwati gamu. Simba nestima. Bari baba taba Simba sikura Bonchari. Iko kingi mani gemo itabete. Simba nestima. Kubura iboye ni gobo itabire. Simba nestima. DJ! Yes. Tuendelee.
Tagatote vyo Omari gosesagero. Omari gosesagero. Omari gosesagero. Simba gosesese. Simba. Ega kwenu kabosa. Kwenu kabosa. DJ. Tuwikirengo ogotera guotisho asini ni torre nende. Aya kora tiga kabageni mbale basoire talibo. Tumae kwendera omo deputy governor Kisii County Elijah Obebo ikira oye. No arabu omo heshimiwa omo deputy speaker we county ya Kisii Jacob Perongo bagaka kayara maigaye. Bagaka mu maite mori. Abantu bangeri ngayibare. Bagaka ngayare. Bagaka ngayare. Ragango gochiari esare kayare. Bagaka ngayare. Morangeri momorore. Bagaka chunga abantu bangeri nae bakorangeri. Ngeri omenyete. Wa oyo. Asante sana. Omo heshimiwa enele Moracha, omo majority leader. Moracha njua akibakorore Moracha umito. Oyo no majority leader ito. Moracha korubo basi moama goko. Haya, finally omo deputy governor ito baki ngayagenda. Elijah Obebo, Jaduong Jatelo. Chugocha. DJ, hebu nipatie Raila Kamu. Ina ngoja leo. Inber, imiel ngeyo kanyo. Ket gini bwana mayenda manyo pin malo. Wali. Sawa. Yeye ni sawa mazisa. Sasa sisi tunasema Bwana Obebo atoe pesa kwa mama. Atoe asitoe. Vile Bwana Obebo alete school fees ya mtoto 5,000. Atoe asitoe. Atoe asitoe. Haya 5,000 school fees ya mtoto. Haya tuhesabu. Ngoteba Obebo mwateba 1. Talibo. Obebo. Ay. Obebo. Kwisha kazi. Bono oyo ngoko mwagose. Bagaka narubuli. Bagaka narwe. Bagaka noru ose. Bagako mwana nara iganere aegu irenga ko egu. Isano talibo. Elinda abana baende baikaranse. Maekoreta Moracha. Moracha magoto tebinere kiago kora. Bagako oyo. Ngoteba bagaka mwabara 1 talibo. Bagaka. Barongo. Bagaka. Ayo mongwana oli nchunchu wocho bugega nchugocha sagero karuga abana bahakanire ofisi Moracha otagete Moracha kwarangere unasage omweshimiwa Moracha nchu abana bana genda gochiari omwana onagende ebese yumba koura inere tokoriere ndagere emboringo chikogora omweshimiwa ndagete DJ ogotera nkuriga ekero riri guika gukwana abantu bari bagupinga Simba ore saini twarosiga kiko gwansera ayo ikaranse kwa yetumia DJ kiro monta bwato mutuga DJ bwato kogotera kuria tata yorigiriga ka to tunda iga tunda matu ayo mongoro gitu Bariaba kupinga Simba Arati. Bariaba kupinga Simba Arati. Basome emumo ya tutam. Basa bimwe basome emumo ya tutam. Kibungu ya Simba Arati. Mukirelo 11. Kibungu ya Simba Arati.
tigaba na wale ga kana so to mare reporting amoko baba ngebono ngenge mwa romorondo oya ye ekira mahoko ngoro kabika oya ye abanyina baba togo tero fili kiasa Keke kiagera mulo tali botenga aito keke kiagera ndabye keke kiagera nyaruko tali botenga keke kiagera apa keke kiagera mungino tali botenga aito keke kiagera ina keke kiagera mugago tali botenga terebe keke kiagera hey oyole umuchoro tioka baba Simba Simba Thank you so much. Thank you so much. Wale watu wako kwa gari hapo, songa hivi ndio niweze kuongea na DJ, niweze kumuona tafadhali. Sababu ya kazi. Asante sana. Rira nyambi yale. Haya. Ekadi bado na batebi nga Daniel Okerio Muriasi. Ekadi bengi cheki gose barusirie. Abaranya cyakire cyonse. Abangina mutene ina njumo ikaransana abayiri bakamutwa. Abamutene inabo. Njwaye mutuliyo ka musikari tayo wotanga. Abangina bonse onde mungina onde bonse yari njumutwa. Chiya mechi mabu. Njwaye gamba oroke. Abangina njwaye na abarangeri njwora. Abasacho maite ko katokwa nerugeri ende eriye nkongo yabasacha. Abangina njumorone njugocha igege ko rumo gaba nango swali. Nju batige tigabangina baite gocha. Tigabache bayikaransa. Mungina onde bonse yorabu na abosabire nchugo ikaransa. Tafadhali.
kina Bonchari, kina Patrick, nataka mpande hivi, timu ya security yote kuja pande hii join, kwa sababu gavana anapitia hapa juu. Mwingine ondobe sio rabu nchwa liba gandiga nchwa karansa. Team ya Joel, Patrick, Mogaka, hiyo timu yote tupande hivi juu. Aba sacha bali mote ina ali maiga inchu mote negatia maiga ali bagandira rio gotinna mondo tayo gotinna maiga na niko serious. Bonchari, hao wanaume wote wafagiliwa waende wasimame pale nyuma. Tumepembeleza wao kwa muda mrefu. Clear that place, baache gege gatia di bagandira abantu banje gotinna baache batenno. Watoe tu wote pole pole. Wakuje pande hiki katikati ya uwanja hapa, kwa sababu gavana anaingilia hapo. Aba bali mahatambu ya bali. Abu isega nako soera basuke. Omonyene ngayale. Ashur. Cheki ile ngati ari ngeime. Mbono go chikorigerere. Ora go sumu sahara osairi. Weka barusi alia. Ama mura bali moete chi reflector baboda boda nkonya abu arantabu. Oyo wekumba morusio. Ekare tu aruro gago tinna morusio aende mwini. Asante sana. Embara wasinga incho kwa kikora nche ekarogo tuma tora isego etania naga igogwe paleteri ngomotagete otisori kubali muriete ukanire mbale ngawata otiso tigangono bona aruane teri kubanga kirende tokora ngochare abatari nabange tore embara arabiyaka ase bari batamanyeti ninje embara mbamba omwana ori gwakanyerezike okori na chitenti iguru omanyekane East Africa okobuga nga wawa DJ Simba Arati embara mbamba Buyamana sogo support. Buyamana sogo support. Buyamana sogo support. Buyamana sogo support. Ndeyezo support tuwo kimabwane. Buyamana sogo support. Ndeyezo support tuwo kimabwane. Buyamana sogo support. Bari bara bugene chingero meyana. Bari bara bugene sani nabuya. Ukono koirene yanga ngambuya. Asomo gusiye kwesyo konyete. Oyeta yana likagenda tambe. Ala ninamala. Oyeta yana likagenda tambe. Niya pambo niya. Barambamba. Niya. Akara ko iwa Simba Arati tugo ko iwa nusi. Ala ninamala. Akara ko iwa Simba Arati tugo ko iwa darapa. Mala. Akara ko iwa Simba Arati. Nana chingari ndaganya ko ndo. Nachingari. Aye. Wale akachukua nije na pasa Simba Arati ni wafana wa Kisii bara Simba Arati ni wafana wa Kisii bara bwana Simba Arati ni wafana wa Kisii bara ni ndo wewe kaiko genda tukome bara na ibere ya kaiko genda tireme kaiko genda tukome obuyo bwa Simba alikuwa dagoreti opana dagoreti akarudi Kisii Simba Arati ni wafana wa Kisii Simba Arati ni wafana wa Kisii ni wafana wa Kisii baba basi monyu ni wafana wa Kisii habari ya tano ni wafana wa Kisii ni wafana wa Kisii tutu seito ni wafana wa Kisii ni wafana wa Kisii togende Bonchari ni wafana wa Kisii wafana wa Kisii ni wafana wa Kisii
Simba Arati ni gavana wa Kisii tosha. Simba Arati ni gavana wa Kisii. Simba Arati ni gavana wa Kisii. Simba Arati ni gavana wa Kisii. We abasikali be county ngaiwali watembara mama momo ile ime hata ende ko buneme saya gavana haya Masai unaenda wapi? Unavaa usalimia watu hapa. Ama mrambale batene na abia sigari. Silvia, huyo mwanaume mbona ako kwa gari, kwa dirisha ya gari? Huyo amevaa t-shirt ya blue. Kwa sababu na kuongelesha sikuoni, umemwacha hapo tu. Atoke. Masai, anza. Twende. Ngoja, Mungu aje. Gavana Simba Gavana Simba. Mimi alikuwa natoka Kajiado. Nikakuja nikaona watu wengi, nikajua hapa basi nitauza dawa. Kufika hapa nikasikia Gavana Simba anakuja hapa kupeana pasali. Na tafadhali gavana akikuja hapa, mimi niko na mambo mawili nataka nimwambie. Sababu wewe ndio utakabirisha gavana, tafadhali unipe nafasi. Sasa naweza kuwekea wimbo. Wewe niwekee ile wimbo inasema Mudhoni Kifagio. DJ iko wapi? DJ weka Mudhoni Kifagio. Wewe waje kwanza niweke hii hapa. Ndio. Dawa iko ndani. Wala la. Watu wenye wanasema Gavana Simba tutamumukono juu. Angalia watu. DJ nipatie Mudhoni Kifagio. Ndio hiyo. Yes. Ameingia. Ayo mugabana uchire ntwate waliria. Ntwa kwana. Mimota ete toegwe. Rambora bere bono, rambora bere. DJ. Ngoja, peka mago kabere igor tarie biara bibere abere iga. Rambora bere. DJ. Chiakere igora Bonchari chiakere igoro. Bonchari. DJ. Aye. Ngosa litore sabu. Peka bere igoro iga. Beka bere inuchita ikebire mbahoro kimna tokore. Ngosa limore ga kikamora. Beka igoro. DJ chiake. Twende. Iga. Chiakere igoro, beka igoro. Chiakere igoro. Chiake. Beka igoro iga. Shida nera. Iga. Aya DJ. Tosha. Tosha. Aya tokoreiga. Aba moikara stega bali motarie mai mabamura tenera iga tokaribishe gavana. Tenera iga bali more mai mekira mokonyara. Tenera iga. Bonchari oye. Gavana bantaba bachetega saa 11:30. Baakire chinko bikoruma mbito chiko batebinga tiga. Ebaendete gwaka taribo. Oro kingo gavana gakerese ne chinko bito gwaka rambora iga. Aya, rambora kabisa. Rambora DJ. Chiakera igora. Kachinkori gaga. Chiake DJ.
Aya, tigawa narore tutam. Your Excellency karati gake. Ngoteba Simba mwabeke byara igoro mwateba tutam taribo. Etoko enda mara ekarenga mara gatano taribo. Igoto maite nga limo ngwa momaite. Aya Simba. 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 Simba DJ. DJ. Freddy yako hapa. Aya toi karansi. Toi saranse ndo chenga tuaro sile kabisa. Lakini gawa nankorari nga kitoko bataribo. Bono toi karanse paka maigabu tafadhali. Kaa tu chini abue sora karanso tonya gostuka. Esore ekanye gabu. Esore ekanye. Mukutano bono chakire ando si esora karansa abu tigakonya korigereri karansa yabu. Saransabu, asante sana. Asante. Your Excellency, our Governor, Paul Simba Arati, Your Excellency, the Deputy Governor, the Speaker of the County Assembly, the Deputy Speaker, Majority Leader, Honorable MCS Bonchari, Mheshimiwa Ombati, Mheshimiwa Mongo, Mheshimiwa Victor, Mheshimiwa Tirisa, asante sana. Aba Mheshimiwa Balibande bonsi ipintala atora because of time. Naomba ya kwamba tuweze kupata maombi kutoka kwa Bishop Margaret Oyoro Mosi sio itonga yagenda. Mungino ne rogo basabira ali batara chake cabinet ne rogo chosaba na kimoroche bira kitabigo cherengenje. Twege netusabe omonguru Nyasaye ma twakumbira masieito esa maskani wocha sole na asaba minto. Rora omugambi oito mwanchu oito Paul Simba Arati ochiri gotara seito Bonchari gotoaji Bursary na gotokwani Moseseni tiga mabonsi aeterare elinda gende gotugora na gotugambire se county yacho ya Kisii pia mwana sonsa se Kristo Mungu oito amen. Asante Your Excellency, kwa sababu ya muda nitamuita Douglas Otiso achega koruororoto nyora abasani bonsi pi batere kori kwabo komo rero bare sumati kaimwaru seti chisutie chigose. Ayo Otiso. Ai minto kogo itaba kworo kiarameria. Ai minto irero ndero ndiba chabo kendu tubwatu mumura nganeri gabana moro kiebiara gabana oyo tuachora pararia bono DJ weka mikono weka chingo bichaigoro beka Thank you.
Asante sana, Thank you, Excellency. Asante Douglas Otiso. Tatende. Abasani bali bonsi bono nchuri motobe koko motokole ndete omo majority leader Henry Moracha elireto chake program. Wasanii wale wako pale wakuje hapa. Wasanii wale wako pale Sagero, kujeni tu wote haraka haraka. DJ I hope walikupatia wimbo. Njumwenzipi. Wafungulia barabara. DJ Garatiga. Ena kerwisi migendo agore suti na agorire. Simatinde. Ekera ke Simba Arati tutamuiga DJ toko teroko. Lituko lya Simba Arati, ero ne lituko lya Simba Arati. Oira ne irembuya, Simba oira ne irembuya, abana Simba oira ne irembuya, Simba oira ne irembuya, oira ne irembuya, Simba oira ne irembuya, abana Simba oira ne irembuya, Simba oira ne irembuya. Songeta ya tige moreke, emiaka nteni ntoitabete, yogo pinka maena basogete, senye John Simba totambwete, umugambi obwate focus, umugambi otachesa monegase, Simba Arati amaene netayo, umugambi muitongo tabwati gochaya. Simba akirebuya azikizi mwesipi mukamo achikurapi mbona rombo gabana Asante sana. Thank you. Abasani abo itombuya wale. Sasa tayarisha sauti za mic kwa sababu namwalika kiongozi wa walio wengi katika bunge Mheshimiwa Henry Moracha. Mwanga magoko iga DJ wachilia. Igo. Your Excellency, the Governor, Deputy Governor ito, abaheshimiwa bonsi baregaiga, Bonchari ba minto, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hebu tusalimiane namna hiyo. Mwanche tomo Governor ito. Hebu tuone Simba Arati, Simba Arati. Nikisema Arambe. Arambe. Simba Arati. Simba Arati. Bonchari wambi yabale. Nataka nikuwe mfupi sana sababu gavana hako na mkutano ingine kama hii mahali pengine. Ntubwada basipati ga bako muri women rep. Nataka mkuje nyote. Mwakwana. Mbakwana. Amalie toka barro kanenga gavana no akore deki. Aya. Nataka tunyamanze. Mwakwana tafadhali, just a name. Bonchari Mbuyamore.
Abangina hai. Inataka mueti gavana manyemo maitege songo. Mchasa Marieta enkoro kudolphin bwali. Elirenkoliera no bwali. Engo kwane sauti y'abasubati bunge. Abangina mora. Abangina ntwarwara. Tigamba tabi gavana ngancherege nkwanege nteke mogyoka. Baisika baminto bonsi no banyomire Bonchari gaiga. Nandekero nachiko batalera abangina ba Bonchari bagusabege nteke mogyoka. Ebante bingo gwakera bare kura ya tuta mtari wa mwantebya. Lakini mwantebye tamu ya kabere mwarosire goitweke bibuyu tariba. Ige tamu ya kabere gavana beka macha kerase. Asante sana owo women rep Bursaries 2027. Hello, Bonchari! Chindi wachawo kendu. Bonchari mbali boba. Ngwaraki tutambia Governor Paul Simba Arati. Ya, mwaraki nentu agate chikura buya. Nande na otole. Oribu ebete moinyo oribu na chwansi binege kabu ekemo. Ya Paul Simba Arati. Omwanya ko waroro ko basera chiri buisano limabangina gakimondo tetega totaramo nabatebya Marieta oyo no mongina sara nyaenya korubo machoge borabu saro lyo yomo otarete 22 na ade no are na inu toko bamo nabaga neirie maya Abanchari mbuyamore Asa Marieta ngoro kusintia mora koriginde kirokyo bo women 2027 chebne youth na amwire gotinina on your behalf mombo atesi nande mo governor itoko rabaya at least ole tre basari abanango na bare school teba 2 times ya governor 2 times aya abana ba mintombi yamale abanjali ba mintombi yamale ngaba no ikirenka momuro minto chire tali boigo ekara momuro minta chire nande gacha ga igalio moelio talibo abasongo batebetenga you save the best for the last bono emebuko akoligi yonsipi ali gibake bikoro to imekerase ato ekerege nto togorera bane chumbi talibo eliegere togorera bane chumbi ikagokora pinto na batoko mokoba na magoro kera nto manyetenka bugoe talibo bia mono ngwakera Marieta nenkoro Croslin nyakona oigara bugone moina ali amagoro mumaiti moina ali mata ali bo mogaka mburu nje no mongino Dr. Igara iga ninka ngoboli nde chikura chobo women rep 2027 una muitere gake nande bono mogaba noito no monto muya togo gwakera mbiye mano gaba na okaba watalete ira magendero Bonchari kwaletire school fees chiparango torose liole abana nkonyore ababero letire talibo nande mocho matebi omonyagitari nanje nkondane matebi igase kabisa abana ngiki 10 eliagara banyoma bera Simba talibo gabana nanda bangina mbantoma ebante bingekara bakonyora abana bategete bagende nyagitari banyore furi batari gwakana besa talibo nande bante bige simankerekere nyange na mate egesimeki kyale metu no mheshimiwa pole bategetoke bekere chisola talibo igo mwantebi na ikiria mangana mbia mana nyasaba sesen. Asante sana Bonchari Bonchari mimi naona mko sawa, mko kadi. Aya, naona hapa Darius Mose. Darius, dakika moja tafadhali. Mosoti. Biamono, leader of majority.
Abantu ba minto, God is good all the time. Nyasaye no muya. Chinga kichionsi. Nkomo karibisha mole omugabano ito Paul Simba Arati. Muamo karibishire mono. Very good. Nchemo manyete. Nga kinkoro kwa. Nkero go kinkororia. Obo jumbe bwa Bonchari. Sawa sawa. Ngocha konga mole. Saa ngapi? Saa 11 ya marogoba. Saa 11 ya maambia. Ngende bunge. Mbarusio bosoku. Mwerure boigo. Agama toa mitori mwe muira koboko igoro. Biamono. Kwanza kabisa gavana, kwa niaba ya watu wa Bonchari wote, kwa niaba ya bantu ba Bonchari, umusikie gavana ogo kukaribisha Bonchari nche muno mono galibo Bonchari. Kiagera atuwe wachire gukora Bonchari aiga buna kwa igura Bonchari bakorera kerase omuchando babwate ne pasari. Kosteri ba bantu ba minto. Gavana Bonchari abantu barera nga abana babo bagosoma isikoti bari ko egwe pasari. Naande koruba promise tu alibo maribanga ko ubare pasari cheki nchiana ikajisukuru. Na mane osoro bolimo. Igo bagavana buna gwachira abantu aba barori ogosemerio konene. Naande togo sabagavana go kwa abantu abe pasari rero. Togo sabanando iremeti nyebere etato nando chorike gancha kene na indo bamente egera abana basome bya. Na incha Bonchari na igure ryogire no muna mogoteba. Eliansa lyabera sekero kyo bochumbe kwa kya Bonchari. Kimoro cha bachumbe bali bande bale chinguru bakomenyoka chi constituency chinde. Na ariko basabanga komoko kenda gochoro mwako ndo bojumbe mobwate sie mbulembe na roranya gotiemana na bamura bali akonye Bonchari. Ere bobego sere buya. Mwamu ile tobwatera na motogende sabari eyo. Nuna bantaba yanga ingochiege ntombae. Gavana goko baegento abantu abo bamentere gento ke chieto they are good people. Igo mwatebire mubwate si gavana korubono paka tutam. Ya mumu ngaina. Mori ko ngaina mamorie. Mwamu yene. Mumubwato koboko. Motare nere. Ewe Mwenyezi Mungu tunasema ni asante kwa vyote ambavyo umetujalia maishani. Tazama hawa watoto wako ambao wamekaa katika uwanja wa leo. Bwana, wamesema na kuahidi ya kwamba watatembea safari hii na gavana wa jimbo la Kisii. Pia watatembea na Mosoti Darius katika kiti cha ubunge. Bwana Mwenyezi Mungu, ninakuomba wewe unaye rehema kubwa kaweze kuwabariki wote ambao wamekaa katika uwanja huu. Bariki familia zao Bwana. Bariki watoto wao. Bariki vyote ambavyo wanavyovifanya. Bwana, unapobariki Kenya yote ukumbuke Bonchari katika jina lako. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bonchari. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Naomba wafanyikazi wetu wa serikali ya Mheshimiwa Simba Arati msongee mbele wote tafadhali. Aya. Abanabwe bafanyikazi be serikali bagakorera muske Paul Simba Arati gazi. Aya, aba waziri ndagete mwevu abantu bamintoiga. Asante mtaketi. Chief officer wetu wote nataka mwevu namna hiyo. Hao ndio wanafanyia Mheshimiwa Simba Arati kazi. Asante. Na madirector wetu wako hapa na manager wetu wa municipal, naomba msalimie watu namna hiyo. Najua mnatoka Bonchari wengine. Asante. Gavana ana nafasi tuketi. Bono moko nganchira. Ndete Mheshimiwa Victor, Mheshimiwa Oriana, wapi sauti yake? Nere chairman ya itoe Bursary. Asante Mheshimiwa. Biamano sana majority leader.
Your Excellency the Governor, Kisii County, pamoja na uongozi wako wote. Kama Ibonsi, na Bonchari ba mito mwansi. Bonchari hoye! Bonchari hoye! Na mwando mwa historia na. Kama MCA. Asante. Kama MCA waliana. Nachukua fursa hii kukaribisha gavana hapa kwetu. Sasa uwanja wa Choradiana Ward. Asokolonche Bursary itukolia leo. Na kushukuru sana. Pili, Your Excellency, kwa rule Bursary miaka na mfululizo Kisii County. Tunakushukuru sana kwa hayo ambayo umefanya. Kwa hivyo mimi nitafanya mfupi sana na kutakiri kwa Your Excellency, karibu nyumbani na watu wa Minto. Asante kwa kufika kwa wingi. Aya, asante. Watu wa Bumarira. Yona kumikono watu wa Bumarira. Mheshimiwa Teresa. Abanchari mbiyamore. Gavana karibu aanze ito. Mbiyamano. Haya. Pigia mheshimiwa makofi. Abanyekumi ba Mintomera. Abanyekumi mera. Ebu niona watu wa Abanyekumi. Mheshimiwa Mongo. Your Excellency the Governor of Kisii County na wageni wako abantu baito ba Bonchari to kwana ningo mbiyamurega. Biyamono sana. Tutagerana magana kukwana na manene. Your Excellency, karibu sana Bonchari na ndembia nkwarenge ga moisonde ande Christmas ntwarenge mata aino twanjete lero nderi tukoneri yao twamanyire ne Bursary gwatoretera na inde gwachora asa abantu bariana igo ntubwate magana mange tugokwana ritukoneri yao ntubuna toraiga viongozi vionsi vya Bonchari na stakeholders hapa mbele. Tunajua iko siasa, hiyo wakati ukifika tutaungana pamoja na tutaona pale tutaenda. Moses niwe umungu nate niwe chumbe wa Bonchari. Mbiyamona Moses niwe. Mbiyamona pigie Mungu makofi. Asante. Aya. Abantu ba Minto ba Murenda mora. Murenda ho. Murenda ho. Mheshimiwa Ombati. Simba nestima. Wata bone kura. Wata. Simba nestima. Mbiyamana. Aya, tulia. Karan korera iga Bonchari ba Minto ndorenge nsemo yere. Moyo more. Mbiyamana. Omaneno ito omoske gavana ito be county ito ya Kisii. Omokonyo ye omoske deputy governor omoske opepo. Abara ibons pibara iga. Amana abakorie gasbe county ito ya Kisii. Na abantu ba Minto Bonchari bachira abona bayiboli ba Bonchari kuoye bisabo bakobere weekend abana goje skuru. Omanene Yesu abakwe Yesu. Mbiyamana chetimbwa atia matambe titukorera neria gavana tianko inane ngambiyamana asogo chaiga kiagara kwara abeire bo marenda chinga kichintambe keremo kutano bo marendo kobeka keromo kutano lero mbiya gwakora kwara areta gocha sabanta abariana na barabu be igwanga no abare imeyoborai. Egento nare goteba gavana abantu baito nkonya kwemunyi bare kurwe manena bwensa chitaiga abantu baito nkwemunyi bare paka none chisimi bagwa kabakoboria omanene bwenseria cheto manene nabegete chiturakitaga aliegeti kiandege ekerabegete chiturakita tukabonge gasi ya chakire mabia chiturakita chigasoka
ekina abantu bagoteba tarinche bono manene bakoboringa gachiachie tasigete chichigokora chimanye koira na gosebana necheche yare ngoma nenya saba seni mbiyamana. Aya Bonchari Bonchari abeshimiwa mbali barega igantakwa ntakwana ndagete mba introduce sengenjo mwakwana mheshimiwa Fanis oya korokwe mheshimiwa Fanis Maneno mjumbe wetu wa chama ya ODM. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa Brenda sukai ya Bonchari bakorore sukai ya Bonchari bakorore. Mheshimiwa Brenda pigeni makofi. Asante. Wana moko nganchera. Asante. Asante sana. Asante. Moko nganchera nitambulishe viongozi wa chama la ODM ikiongozwa na chairman wetu wa Bonchari. Mheshimiwa Kiangazi, utasalimia watu kutoka pande hiyo tu tafadhali. Gavana wako na mkutano haraka sana. Huyo ndio chairman wetu wa chama, msalimie na viongozi wengine wote ambao wako katika mkutano. Kuriare twachire gaiga njasa maleta ngoro kubagaka bagaka na mwamsiebo ward ya Masike West na ndebe garo mo deputy speaker Kisii County Assembly. Mheshimiwa Governor, karibu sana ndaito wakira abantu baitwa igaiga Bonchari ngambu ya mano sana asogo cha mwensi korigeri abana baine bursary ekere twachage to mwako 2022 mugabana irete chikura omwako aigase wodi yariana na njero amenyeta Victor Nero mwamsione nkwalente factory yo korosie megati ekobe kungeli polytechnic igalia echa okwanya abantu baito aso mpangilio yo bokonya abantu baito mnogo karabo basi okoraba machoge okoraba Bonchari na kero muntu Kisii County yakora 12 muntu amwate chikoro taribo igo abantu bali anamurega bomulenda rende abantu bonsi ba Bonchari nkoba sabaso wanja kwa ino ekewe kanna pimula Simba Arati kereke 2027 aso kurgeria abana baito na gotwachi bursary aso gotorose chipara gotorose factory again take na pira Simba Arati ne kura erebia osere bobe seito Bonchari intuntu anya gotongieta ya lero seito Bonchari intuntu anya gotongieta ya lero Simba amewaka acha waka. Aendelea asiendelee. Mbuyambano sana. Aya. Sababu administration yetu yote iko hapa, machiefs wetu mtasimama muonekane ili gavana waone mko hapa tafadhali. Chief mtasimama hivi, chief utatuwakilisha uongee kwa niaba yao wote. Karibu chief. Maitega abono na bora nyore goko bwatu gukwana. Mbia mana abantu aminto Bonchari tukwana nyando iga mbia mure mwensi mure namo kokabana wikaga. Your Excellency, hatuna maneno mingi. We want to wish you well and we are happy you are serving as well. Jamalieta nomo chief Eric Ongavi korumorenda mbia mana moseni we. Asante sana. Troje serikali zebu atumanga na were no koboringa nkore tore mekono me kuchipengo goso oras embiere moko nganchera nkwane genteke mogyoka iga gateriana gaga no chire gaga getieke
pero no ara mwante binye nchara Antonio amagenda nyomba bale biya ere biya gosero bebe Riana Bonchari Iga ro iko ko chenchiku Gavana lero timbwate magana mangeri kubelindiete okonganjera ndangerio mu speaker ito arangerio mu deputy governor pia mono ayekeke kwalira osanga tege turabande tokolire ayekeke mwalira abande mutkonde tabande tokolire aya Bonchari oye alambe nyoroke byara byaga banatuta mwalambe mbia mona Bonchari lero na kumiri Bonchari lero ikaga na chenjio koboko taribo yo Excellency mbia mono asega ashoge ndete gokola na ndengire ribageri ngwakere mbia mono esoko 40 chipasa kwa bana na renta mabere ustarente ti nkonyubale abana ngwenda bale sukuru nande moko basaba bari bakogenda arambe na barabwe sukuru ekitamenye timacha abajibesa acha somia abana timbu atia mange ekiagara baisimiwa wakwanire amagendero gabana akorire ekyanyore bira gitorentire intumura bamachoge tuancheranire abanjari mwancheranire gabana tuta mungorengo iga mbia mono yo Excellency deputy inchuga kwa nabere orangeri gabana akore nyanja tokora gaiga mbia mono DJ aiga Bonchari enaigunga mwarwara enchareria nene tato ikira mora kyango tutam Your Excellency abantu abanabaya nganchire nkwana mangana abero ke kyagaraga bana ko mnyokara sande Your Excellency ngwatara South Mugrango amasikani akarolekana manene ukagenda getutu amasikani akarolekana ngangagi tukagenda sakoro kubo machoge amasikani nyakyarenge tukagenda nyaribali moisonde amasikani ngangagi igorombo basi twalenga amasikani ngangagi lero twaikirarali Your Excellency abantu abakochokore ngana byango torarora Simba Your Excellency kanyagwa just ya manganaya Simba Your Excellency menta nyerere Simba Your Excellency tori rimo siaria Simba Your Excellency kwa ikiri gose bichare byabeire bingi Simba asa tuazi akitoba teba Simba Thank you very much. Asambari etane Elijah Obebo, mo deputy governor Kurunyali Bari. Your Excellency nkwana mangana aberoka. Number 1. Your Excellency gentonkero mheshimiwa obumulinda kwana igorege tikiendege. Your Excellency alo mungaini na no mokongu kwana omugakoria motebi akore muna mwatebete. Ere biyago sere bobi. Eri akabere Your Excellency. Ngojikokora. Chikuranji gano te kubwato Your Excellency. Bonchari muri nambambe. Mwale kuanja mubwato bwango kwa jicho leke kamu. Mbuya tole. Na bali mwabwatire bibande mutaraji ko imo bwatire kura make sure mwajire ko iki ebibande. Toiwana ine. Edio mori Your Excellency. Ega siwa kolire kisi count nene na igule na ni mwete amabera aikire osaraika
inare gotengana ro abang'ina babiriga bali buyaiga mwari kubasabira na baro mnambwanga abana batoke banywa mabere oyo monarang'o mwana ore ngari goikara omwana omoisia narora ogocha gotokara kupol Simba Arati noyo tatu gotwara botogono maragoba ekoreranie. Your Excellency, asante DJ. Eria kabari Your Excellency, 40 biragita. Ntoko matabinga mbuya mono. Ama kodia yale magota goeta achara bigwe chipara chikona kichigwenere. Ere buya gosere bobe. Your Excellency, baba ire bakota chipol. Bagote baningo gokore emirimo ng'otari gokora Chipol Jones P chiakorirwe omonto wagomeka number 1 agorokung'a Paul Simba Arati. Your Excellency bashire gwesacha echinde chacha chikoro ku Swiss echinde chikoro Infotruck echinde chikoro kwa Maria Tonzi lakini yeye tanga ineko ko ya Paul Simba Arati. Your Excellency rero 40 ida abana jibasari ngakitoko motebia. Your Excellency, yentonkeye kia sensei muna masomo yabanta bake balbuato konyorogo ke chiri bujirisa no Your Excellency abasongo bago tebeti makes a whole difference. Elindo mwana bu mutaka no monda bakoraki paumirana ine gaswa ko Your Excellency ngia omo LP Your Excellency asama gendro Kenya ngimaji county Jones 47 omuntu tangano mwagoyo igagoro ku Paul Simba Arati era talie gaziare talie saitiare. Your Excellency togo sabarnya sai akonenda kwagate na
DJ. Aya. Bonchari oye. Yango tokwana ni Bonchari oye. Mbia mole. Mwezi ne bursary mwaje kui gose. Nangu mkwani mwaja. Gondo tota. Mbia mono. Moko nga nchirambo mwenye sana. Likubeli ndiete. Likubeli ndiete. Nakimwa rambo na wate mask. Moko nga nchira. Nkobo mwenye rero. Ikiare function ende na nere nkomnyoka guchi. Batiri tangani itetemba kirembi ya mono. Bonchari ga ninka. Nande kerenka engokora kregento kebwenne tokokore kananka. Yani ninganja nintanja igana aralia ninka. No ejigali nchisarika chonse ipi no kogorgo chinka ngumbu alilioka. Kosa na berego. Igo moleme nga kando bobasi kwanza engota yanga ki ochibobasi inde bonchali mono kubwana wa mbobasi esinyiboire. Ntagete ntebe bintu bitatu esenge ncho tingu kwana mono. Monga nchirege ntonkere umweshimiwa Umbati akwanaga. Umbati njuga. Mweshimiwa Umbati. Tenaga. Umweshimiwa Umbati no miyasana usomuno. Lakini nintake datige propaganda. Nge president njajete ekalonchi ebrakta byakolrek. Tiango tebi. As long as tuaroncheti egetikelia, I can assure you inchemno mu governor naga kerenka egetikeli nkorosu kere ache bata gitego getemenia bata gitego getemempaka contract ya eri ngatebye president ngaki yaya inchwe toroncheri omonto yae guchi drawings kigabere launched igo propaganda de baso kwa kumatanga nga president yale tebra aktabi achire no egetingo koragendo keke cross gukere ege ande ya konginyolia mbia mono ena tebetiwe munganchere nande bya babo Umbati no balegaiga umungo no balegaiga Victor no balegaiga na Trisa ntagete tuywanega mbante beti abantu mbali babete kombesete tigetigali gochirugoro na gochamate bakaye guchibeza bakabeko mubuko bona najo alde report margoba ngatebu ngabanta babatebi banganye bifwe bintu bya bitarakoraki bitarasaligwa abanda abana bachite bakaliye getikeli kanga getikyarose tugukale ntagete ntebega montonde bwens orase getikye ndege kwa bete compensated nganya before tutarakoraki no serikali onene taraja etogocha tukomye kukurwo mo wanja boigo on the wens isaransa tali kwandro na likuwa ruara isaransa ka chini Kereza arenge buya bono gusena mugaso mwakire mono konyorosi birengento
Ole hazro okore ndo kiek. Ai wono kiraba. Aya. Abantu baminto. Igo I can assure you nyakiege tikelia we are making sure. Lakini aba isimiwa bari. The four of you you'll help me na baba gaka inchuga iga aba isimiwa mole gaiga. Because this is very important. Egetie kina kigioka gusiengima ntagete toko iwa naba angwa naba abashimiwa nchuga abandi this side abashimiwa aba enkoba saba mna togo soa aibono kiri noye ko bwato muchando no yomo boga ebine ebiawo eyetali egwodi yage moyoka echinechi wodi chons cha Bonchari igona egwatwara maskani make enye kubwate muchando no monto kirio moyogo imanyere abashimiwa want to request egetike lazima tukaligeri naende around 500 million egetike litali kya Bonchari ne ya kisi engima etutagite tororenga ki aigese ranwere gocha mate mpaka eseramie torogo sentugori abantu bakorera tina walls so that egetikeli endege nene gosenegu gali iga. I'm going to request you naba jumbe bonds 45 toisaranse toigwane tubeke chibesa egetikeli troche mweshimwa rutangete 400 million egetinge incorporate kiri tokobeka 500 no ene chindege chinene around 2 kilometers na bochiko igo kazi kwenu igo ombati igo tumasomo wanza siasa make sure siasa yaga assembly tonyo wali chibesa mo wanje boyo abana bako ga chibesa mbiya muno isaranza. Thank you. Eyetikelia kando na kende yonse lazima kebe iya kabere ruro igetikia ruro mna natebete negeti gie county nywede ngabantu mbaroro bakolete echichororo relax tuanze kono machipara ekerebira tabyons bigo cha Bonchari baada yo mutienyo yo elire egetikelia emeteri nko ya tororo nkore ngani tole obonyanzi burasumekwa turage tigerororo abantu batumukirororo bono monde ngumuntu naro kurukena so bikari gosengisum oyo ndakari muranga ngabaje gwisaranze getige itoga binde imbikole tiki mbijo egeti achari kando yegeti na netoboli moboli bwe county affordable housing 500 chinyomba nkwaga chirororo kera sune nene kubwa town chinde chinyinge chichero affordable housing igo affordable housing na nengo nyoroboli mobonde ninjemboli mo president ndorosa nato na ndo anelwe ya mo chirwibere affordable housing angega iga suneka aninka na ndeka umugabano ja kurasoka kuruga iga na bira eriwe kake kindoro rasma making anka ya bere burunga mosebona monganjire nkwanere igoro ye chipara tuanzire kolema ebirakitambia sogete igoro tuanzire echeke wodi ekorukunya cheki basi bogetaurio basi central masige east masige west bochiborabu bombaba bokimonge na magenje ewikere motu ebirakitokonya bya kolire chipara 20 kilometers kere ward bimanyago simoka montegerere bimayago cha bigende mumachoge chache na bugirango bimayago cha gocha bisoye nyalibali
bisoe Bonchari na bugetutu na ndi makoira na bubasimate igo chipara cheito asobonne bwa Nyasaye goika omutinyo gatano limo okonyora nga twakoranire ne kilomita 200 aiga etown yetu sunekaga nasabite president ryangega nkamte kilomita chirinye cyanko bekwe rami chibekwe ombati no kwalinga nkwa igwete na nkorosi ali rami around igali na nje chirichigo tigara nkorosinde cabros korosinde cabros kando neyo echiro ya Italia 500 million ekorosi weseli ende twarosiri yani ntagitemba sugume before mutinyo nano yoki ando nyole chire lya korire suneka ya change completely na ina boko bali abaswati mwanyo mwocha gati gamba te suneka ga no mama ngo ngo mushyo libuko litoke ila suneka Jumapili achari yange Jumapili na Jumatano wose na vereo nona ngo to mne nelitoke kurmotonto ne chinko ndenta gaiga eskuru no nchiete gaiga gaki ninka gostalinka biamono binto vinde tingo bikuwa netenga usimwage mtama kwa kuku wengi binto vinde to kwane keroje bi camera jitaiyo wasa na verego ena totalete no liberera asaba antu bande batancheti amagendero omoelio angeri na bekire ororo ebekari egoja krosia emegati y'abana baito bakoenda ECD wansero mutinyo 8 emegati y'abana aba abantu bakorosi na tebire n'abangi n'ababuraka ndiamono abangi n'ababuraka bali babwata chinguru bali batigirwa abana abake tukubanga abantu bakora emitinye bere bakanukiro yo mutinjiri bwikomi bakoraki batigira abande nga single mothers nyomwa single mothers nyomwa abasacha balega abo sabange achipiki jabaitire abasai igornane nate betugente ke bobas enga engineer piki ya sambira bamrabaito mono watragwe abasai moko ende piki toko gendi chinga kichonzi piki engineer kujia mpaka yonyare yago sambira mata afadhali abangina onyembaro bako gendi mijane takoletiki nindoje mwezi ko minto mone kale ga gati gandi ga maska nwaralia na mororalia mswati minto mone no isran stegal wasnes bwa ni ga oh ay tenena tenenango baba oli mwese ko minto monene omonchari gaiga lianaga munyando bono oli mwese ko minto monene nero monene kabisa kale ko mugati gose nelia gatano kabire achariti gante beiga aba mrabaitu epikipiki ngole terebe sanga
lakini kwaranyo alibaga wakoraki watumuka togendirio na litutabune family cheito gento nkiya basubati abanje tebuna kobera no musacho talieke maene kina mama hai no mole abasache moigule family kogenderera lazima tulinda abasacha baitu amabera abana nkonyu bali osemba likonyu mutinyo nane na atebire grade 1 na grade 2 na barabungo banda amabera nkomboli mulinga Simba chibese chinayi kwa rusi tingo batebinde chibese chesi cyalenge Mheshimiwa Victor bima tenkuangaza sana igoro ya Riana fence nkorosinde kabros na rosiri nima chote yo malia I'm making sure nkobere na bintu binde kumbole tibika I'm making sure nko fixing Mungu anonere chairman ya education. I don't worry, we'll be able to sing a kitoko balance tokonya abantu baitu ekiarandia na tole lazima nkwane bintebe nkole ngotebaiga bono montegera ena chichaime ono mwako no gatatu yukare karwokane twaenda nire bursary close to $1 billion yemo chibesa chigete $1 billion yemo na imukire na nyolire 1.2 billion na agorire ebirakta ne kigali igore na ngote bana ingorite ebirakta montegerere ikiragite kuru kuotuma kelige kori mege tunu ekemo montegerere ekemo bibere kigali ibere cyamabuta kigali chinde ibere chikobogori ebirakta bibiye chinyororo ibere kigali ibere chikumura mache ekero bakorosie para egali eme kurukunga elie kubogori tools choko repair ebirakta biri chishoveri isato kirora isano ebirakta bikoro ku excavators biribiye nyororo 8 ebirakta bikoro ka graders biribikoro sie para 15 kigali kobogori omuchanga kigocha 20 abantu baito ne site tuli sentani tuli site tate mbashwe chache teyo round ye enate ne nyo boy bie town yalia aba murabale nge chi director gali me kole ndi yalenge gali yange koiba kurumambi mpaka margoba lero banyoro mutandao bakunda ama kurumambi mpaka margoba lakini tata ntebetiga monteger tata ntebetiga ya nuramwa digere lyoko boko kwa warose nelikiro mbiko irika bali mugende kurama lakini ngokolera nda abantu banegasi montegerere na bwatire 250 million to abekira samabere 500 million to abekire industrial park, another 500 million to abekire edu quarters chibesa cheito abangwa nambalega bakuru ku contractor njiro chingia njiro chimbe kisi yetu abwate chi contractor 73 lakini cha ngoro separa chali menusu chabeka mara mwenusu
Charo parende ikoro kusimba motonto go chikori simba motonto tagaltiki teyo lakini yakanire 7 million chiembeo ebinte byonse nabiteneni tatemba tebya bangwana bali contractors tigakolera nimbwate ebintu moranya ali kwagacha do ECD kwagacha do nyagitali kwagacha do chikaravati bona ati akonya kolera chipara chiro chieba ngao moche mubeke chumbi ebrakta o moche musali tigamba tebi nama kweli okoligi tema onyo koromo sache osomo kungu gendo beke kirakta kirimu cha chumvi ebrakta bire bibwate system tigamba tema pema ekirakta mna kyo kigwiga ogende nkabone bono mambi na cheke ebrakta byonsi bire mu machoge borogoro na bubasi ya ruguru amabuta byabegetwe narolenga kibigo tumeka omuntu naro chieta kebeka gochyo mutaro imosi nyetugogende nabo yangoroka ngekirakteke is human error driver ya sel kubono mambi yagenda mna mabuta bekwa mne brakta byabekwa mabuta byonsi bebikora kwe system mna gego tara gekoro kichikiro mitaire ngegiatara monto kogenda igoro lazima register yaoro kinyale be okordeki ore igoro ige system we yere very clear igo bangwana bali ba minto mbaboli kazi mashinani na decide abantu abe balenge 73 lakini abate biringa ki 73 nabake mure na decide abantu bagende bakikorosi emetaro barusi amara bayime barubole emetaro makaravati abantu kisengima 1500 kilometers bawa kanweli buikomi bachiranyika goikeke rugiye kura okonyora abantu 23000 bakorire gasi gakyonye kubwate gari nobugati abantu 23000 onyora abantu 73 batenene para ogo ita 23 gose nabo gutacha mbara byogoita tinda abaita barabuna abatenga njumba okwagacha mbaye cross chikaravati egasi nenyinge go supplies igo my brothers and sisters walimo kore contractors we sanchor lakini mo denga kinini mweka tikana abantu abarabu bameno boke bwe county igo kere ward at least kire ward ngotwalira abantu karibu 30 kero motienyi bakora mangana yo kurusia maraba korabia makoli korubora emetaro kwa ukiri buchawo ikomi kwagenda okikonya ko irwale linka omwelio pi ebasari tokoina na lero mbale bachaga iga batanyora amalieta abo talibo nipe maji wewe lega asinde aya abantu mbale bacha bacheki banyora bakora biki nchiyo ntegerera abantu twarusie se register bawa kekura bogere matega Omabei abande Migori abande Bomet abande Nyamira abande Transmara abande mpaka Dagoretti North chirwi sano 2,300 eine kategori entangani ya kabire okonyora admission yemo ebwata abana 10 ne nyari kane igo monta ya cheta kabugori form aga photocopy osaga toma mukaye wodende bakaruhusia
bono konyole nyumba yemi bwate chief form 10 lakini wetu ateba to cancel chons especially bali babo chief form tugateba koro mwaki ekura echichinde chikoi twakwaye moyoka lakini bali bamwegete admission eyemo ekiarantu maiti mwanaki eyonse yachietense abandu bagatebu echief ebeke omuli mbabegeti ande kategori endenerelie bali pastor nande mbarabali abantu aba bane mu maite digi njuga grade 10 mbali ba apply to grade 10 mangana itara akora taraika next month echetu aruset mbali ba abo a university ntuli ndo kwenda na university na colleges ebyaru etoro mbali ba tabe gete document abo te form eliga agaichoria tabe kakende ebibyonse bikorete ebikwete onye elioteri kor ku Simba Arati ngatuma mukana akaenda bugyakum akabugolia form ngatuma mumurone akagenda wo maliba ngatuma mukamu mura akagenda Diana bakabugolia form nuko beke system eyakobanga elieteri Simba eliwapia karakane system yayi elieteri lakini todenga nyanchire limo lyo kalitigale igonye tonyoreti relax na ibike michando ne yawo lakini bono ntaitemba somere kire word chibese konyora lero e balance ngotigarere ne balance egotigara na saba na ba grade 10 na bali bata apply te na bomo wa apply chi grade echinde ujanipa hiyo list. Oh, niko naye. Aya. Bogyakum. Chibesa toko ena na rero 3.9 million and 65,000. Bogyakum. E balance yawe kerenge chimilioni sano ibere. E balance ya Bogyakum nereye. Ere 3.0 and 35,000. 3 million and 35,000. Echinechi besi cha Bogyakum. Iga abana ba Bogyakum grade 1 na balibata apply te na bakoraki baga apply. Umoti nyogocha ejere next week gotanga sotole ndi abantu bakwechi form. Bomorenda mbayatero ekora kana abantu bange choncho sana. Aya, bomorenda chibe stoko ena na rero 4.9 million and 90,000. E balance yabo molenda 2 million and 10,000. Bogyakum nechi nyinge chitigarete echinechi nkake chitigarete. Aya, Diana ase chairman ya Bursary ekorwa chiwe setoko ena na rero 5.4 million and 80,000. Pingo moja chairman ingi wako but this is very good. It's 5.4 million and 80,000. Lakini ya balance ya onenge bono omayera chitoko ena na chinyinge balance na bayo koraki. A balance ya liana 1.5 million and 20,000. Grade 10 na bali bandu bata apply te bona bawa apply. Bomariba chibe soko ena na lero otirisa 4.8 million and 50,000. A balance yabo 2.1 million and 50,000. Grade 10 na bali bandi batanyoleta igolero ntaitente benga kichbe sage. Give me the checks, give me one of the words. This Rihanna echeke ne chibesa cash chiriwisano
goko enyorati akonyelinga mna chinyeni narora keumbu molebi gete aja koiro mwana oya akanyebisa gochima echeki tebasa kolingwa tebasa gotwerwa tonyebeka chintiga tigime wane abangira bali mu bwate bali mu kobonki na buranyole amabere kale tonyebeka soro bere wane enebesa nyirende tobasa gochenchi mahegaga dieta ikera malieta anko forward toro chiskuru amalieta ons kogo change eskuru ekumanyego echekeye ibire mba konyetia tobasa go change kendi gyonse sa chekima mnelikire mnoko change echekeye akule okuna kogo sabakwane torenga gaiga bono mwana oyo na ngainereria bahati nzuri oja achire na bogo change no tego chenjeka ntaite ndangeria aba eneli etali omwana nkorangiriga mumanyi Sofia Kemto nchu Victor mumanyi Sofia eneli etali omwana omoibolio yachega mbwatirega mweshimiwa omoibolio yigawo incho Collins Ochoki Umbati omoiboli kayale incho baba Mokora Festas Agora Mokora Festas 17340 kayale incho Mokora kayale moyali bagago mwako linchu bwango ga wasikirwe jina jako rusinga inchu igora lina igora na etne red carpet ga inchwa singa kekoro Sofia mumanyi aya Collins inchuga mwako tenaga Collins oyo ningo ifomire ngale ndikuwa nyora to mwana litanga akora kana omogno mbia irendete echeki yake tenaga Mokora wewe ndio Mokora ni wewe unasoma wapi form aya shikaini simama hapo Bumariba Seren Kemunto Matiak mheshimiwa tena gao Seren Kemunto kayale Kemunto Matiaka wataiga Michael Kerubo Abunde Nincho kam Michael Abunda Nero wewe kuja bono kiromonda komenya no na iraya bono kanje te komenya ngenjeyo ne raya inchwae baba bwadre Otundo Agrifin Kemuma leta tu jina ni ya nani ngoja shule ni gani wewe ni nani sasa yako yuko wapi wewe ndio umekuja kuchukulia yeye okay Matiaka hapa nyuma ya soma yeah that's okay na wewe Michelle Otundo Agrivin kuja
Ni pengine tu mwavuli nani? Bomorenda, Mheshimiwa Bomorenda Kamia. Aya. Tena simama tu hapo Mheshimiwa. Longoso Jared. Longoso Jared. Mbwatrega Mheshimiwa. Crispin Nyangoya. Okere usine okari. Admission 14787. Bifon Manyore Keiro. Keire. Ya onerelie. Crispin Nyangoya. Nere yo tenagwe. Ababande kai bali babere. Eskuru Agore Sare High School. Oyokoruk Bifon Mayore. Mchuo chaga. Huyu ni mtoto wako? Waikiri mwana secondary? Huyu ni wa pili? Okay. Balengo bwana. Wakolira. Jared Longoso. Jared. Admission 3918. Mbwatrega. Bugiakum. Mheshimiwa Bugiakum. Umuongo. Yvonne Onsombi. Doricas Nyaboke na Sara Kwamboka George. Kaibani. Inchubwango baba. Hawa kwapi? Mbona wakuja haraka? Engo tu njuwangu. Wako ni gani? Ni nani wako? Dadangu. Dadako yuko wapi? Ako nyumbani. Okay. Cheki ndio. Sara ningwa. Monge na yeye. Yvonne. Confirm ngeche kine chibeserengere. Monge na inengere. 5,000. Eskuru yo mwana wonga kiekoruka. Kereli girls. Weno mwana wo. Chibeserenga jire. Isano. Eskuru nereli. Kablong girls. Shule ni gani ya dada yako? St. Matthias Nyamosense. How much? 5,000. Okay. Weka hapo onyesha hawa watu. Umondo yo nundu na alianda wocho yomo MCN. Okay. Wogo lingeche ki igoro nyebeke nga banyarwale tigatua kwe bichaigo. Cheke yo. Thank you. Isaranza bon. Ne amondo ki orongoso.